kendo iba persetuan kedi halo jong ini bamak pendat smart meter mo haman lagi long yang te niwan manya kendo iba persetuan ma po mensuaru aki arsna mensuaru na kalian kasengi persya na ngubun kilian kaban kong kolong ma ni persya amar pa ini smart meter ngitep ya kata kom penrekam ini smart meter kalau balong ki mobile mo ling bagi smart card dan smart device ki ban install ni meter te kumba kalong mentang iba ka network major problem hakan ka jala ka jongi te ban sulong blindly in accept kata claim na government conduct kinja awareness program ban kita ki kinja presentation segi pai ba bagin school tu ya kata kom function you smart meter te dalili ru na kalian kaseng ina ya persahabat tinggal ikran di Persetuan di Minister juga Power Department TBI langsung tu jadi di poin sebenarnya warak bangi ong bala sarkar kau kam pentrikam yang smart meter namta kata jengyo nong jongka MECL katkum ke juk ketika juk jeng start menta bahkan besuk ya MECL kumno bakal lakukan kolek bahkan lu ni kayak ya hajna jongka ya revenue mo kalian ke jongi ngilang stress yo menteri rangba yo menteri apa ya tenat meeting yang madalili ru finamal belak bantaban penlet ban pendat siki sinong kitau nomor baliu ngimkuak makan dan lu kerum keram hak sinong kitau mo banyami kata kajingnya poi kajingnya bombias tunat pramangi nomor bonsin hi kibri beli pendat ni smart meter jadi kibri jongi baterai po MCL dan kalian jong minister la ai kata assurance sengi ba kendiap mardor hi mentah kini kendiap sengi lingba ki technical team di officer joka MECL kinlet banyak kendu ya ki nongket kamsnong ha ki dong bo hero here bakin ai kata jipin syah joki phang smart meter yang ini untuk le kata ru dan lagi bang kongsan kalau ada pikwa banyo ya kata kajing kerjaan no ba nomor kadon kata kajing ong ma ba seeing is believing bandai isya atau smart meter warak yang terkajing onong de kamot ki pa jangi salah bangai de kamnu ki pa jangi kila bangai ya kata kajing onong de lingba da nakaliang joka tenat peni boarding ka pendat choi di smart meter haki kota bakera joka sarkar jala nang ta haki industries nang ta haki wi government undertaking agency de ke bumi nang to một số ra sẽ phải bác sẽ pensar sẽ phải bác pada insan yang terkajing onong dia kata kapol mau phải bác salahan pedang ya kan kan rekomen penat di smart meter di joki hakmat jongi hi nakaliang jong menteri hi la ai ong bakani ketika kata kajing ai nuksa ne suggestion papaka pelan ban nakaliang jongi hi mardor hi insa aga direction ban rei jing sha mendai shu ong ke ban aga direction re kani ketika ketika kebentar ke pakongsan ba kedi ban sedang shu nakaliang ka na kita ki yil joka yil sarkar shu ki kadang kajing habangi ngi mo kadang kata kajing tempau ba hau ki asnem shu kadon kado jo smart meter kalong lais pa lahaja news pak san pau kapa hakini kendiat benai lingba kini super lingba power minister lu uang bah pos san haja tinggal ekrannya kata kajing besar kajing hi kalong ba yakini smart meter ni kade lingba katanda bi khot bat karit ka bakut teknik company bat ini company lu kidi belong bala approve daka central electrical agent authority of India te tang kita ki company bla kiba don ni kata ka certificate bla approve dak ni ka CEA kamu kilapan participate ni tanda te kamu ye ka ba ken alot ni kini ki mitaru ken alot ni kita ki balong kini ki L1 mo tiba lowest bidder kan te nak kalian ka songi hi ye kan ni ngimpat dik ba man ong ba inshim ni kata ka ngini wa banwat kata kador bagi kod ini company ringa ikran minister ba ibu yong ba kani kalong dari transparent ba anytime nila banyo ki reach ka bagi company ki supply na power department dia ka bangi na kalian ka jongi ni so walk out